Hallelujah! Maupay nga gabi hatin nga tanan, kabugtuan. Comfortable ba ka man yung mga lingkuran? Amen. So you are welcome to our midweek service, especially those who are watching us live. Mga kabugtuan nga nagkikita haamon tonight, you are welcome po han amon midweek service. Ano? So, mga bugto, I know that we are also excited ahan ginandam ni Lord haaton niya nga gabi. And I believe nga natin mga kasing-kasing andam kumarawat han iya ginaandam yan na, because if not, then dapat diri kita adi no. So the fact na adi kita yan na, meaning our hearts are open to listen to the word of God. Pagtikang kita, may dako karuyag igpakita ha iyo nga picture. This is the most trending issue recently, right? Basta diri good man an imo Facebook nawawarayan hini nga issue. So, this is about the 299 pesos engagement ring. Di ba? Kung diri pa ka maaraman story, ang story hininaya kaniya didi, 8 years sira nga mag-uyab. Tapos finally, nag-propose sa iya, pero nakita niya Shopee, nga ato nga singsing nga gimpalit tag 299 la. So, somehow, diri natin niya masisisi, nagkamayada hiya, doubt, di ba nga? Asya ba ko na init iya worth? So, tungod hini nga post about 299 engagement ring, nagkamayada iba-iba nga arguments, di ba? May da nayakan nga okay man lang ang 299, may daliwat mga nayakan na mga kababayan nga, diri ako matugot han 299. Nayakan nga ninak mga students kay gimpa arguments ko inihaira. Kaya namang topic arguments. So gimpa argue ko inihira. May dako mga estudyante nga nayakan, ikaw kuno day matugot ka. Mas mahal pa kunot imo makeup kaysa kunot imo engagement ring, di ba? So, damulaan mga arguments about hini. May da na naruruyag, basta mahal ako na hira. May da naman diri, especially kuno nga 8 years. Nag-ina naman ko ng lalaki and 8 years, no? Waray magtirok. So, this is a big question. And I know that not all of us nga anhiya na naruruyag han 299 la. Aminin nyo. Di ba may dahatan diri, maski Kristiyano, diri lagi matugot. Han 299. So, this is really a big issue. I don't know. Pero do not worry, diri ako nakaka-relate ini. Kay wari ako engagement ring. Ana ako nasawa, diri maaram nga may engagement ring. Diri maaram nga may dahito nga process. Salita niya pag-propose niya gamit an amon wedding ring. Dito niya siya, will you marry me? Wedding. Dirito niya maaram as in totally diri hiya aware nga may da ngayon engagement ring. But it's okay, haakon kasi libat isip, waray hadto bagat okay la basta asawaon mo ko. Di ba? So depende, di ba? May da naman diri matugot. Nga waray. It's up to you kung ano an ima stand about it. So ang question didi about hini nga issue, does it have to be costly to be valuable? Kailangan ba mahal an amount or an iya cost para maging valuable? So, depende liwat, di ba? May dangani, hintatagang kalain ribbon, valuable na haimo. So, it depends. But, you know what, mga kabugtuan? Something needs not to be expensive to be valuable. Pwede. But I believe that great things can't be bought in cheap price. Okay. Ano sa nga bagay nga gimpapalit naton hamol, hanobo, kundiin man iton. Gintatawag hiya nga expensive because costly hiya. Tama. So diri ka makakayakan sa nga bagay nga expensive kung tag 299 la. For example, ano mo bag. Kapag an iya amount na tag thousands na, di ba? So, ang tawag iton expensive bag, di ba? Ano mo rilo, kapag thousands na gihapan niya amount, expensive gihap ito niya nga rilo. Ang cellphone, di ba? May dadi tag 50,000, asya an expensive. So, ano sa nga bagay, great hiya or expensive because an iya cost. Pero when we talk about value, sometimes valuable ano sa nga butang maski diriya costly. But tonight mga kabugtuan, in our Christian walk haaton pangalagad ha Ginoo.
Kailangan ko inigyakan na iyo. It needs to be costly. Yeah. Diri pwede nga baratuhon. Diri pwede nga tunay na ilan imo pangalagad ha Ginoo. No? Kung kailangan yani million, billions, trillions, kailangan talaga ya. Costly hiya. That is why our passage for tonight is entitled ay baliktad. Ayan. The value in its price, a worthy investment. Our passage is found in the book of Matthew 13, verses 44 to 36. This is just a very short passage. Kung may daka mo mga Bible, I invite you all to open your Bible, basahon natin ano ang nakasurat Matthew chapter 13, verses 44 to 46. Sige, ang mga waray Bible, adididi. I hope nababasa niyo, no? Verse 44, the kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant on the lookout for choice pearls. When he discovered a pearl of great value, he sold everything he owned and bought it. Now, let's talk about where are we in our passage tonight. Hahain kita dapit. Ano ang event hinididi? Anong situation? Kaya you know what mga bugto? Ano sa nga passage or ano sa nga verse? Diri nato nito niya maintindihan na niya context kung sugad layton hiya. Di ba? Kailangan gimbabasagod naton bugos nga chapter by context, chapter, diri la pwede nga makuha ka lang adto tas igi-interpret mo la. Asyetan, ang pag-studyhan the Word of God, ano, kailangan talaga may time kita. Giniintindi naton ang bugos niya nga context. So, haing kita dapit hini nga passage. Adi kita ha Matthew chapter 13. So, kung mababasa niyo, ang aton passage yan na nagtikang hiya ha verse 44. Ano man ang mga nangyari from verse 1 to 43. So, di na nangyari. Ha verse 1, han aton chapter yan na, nayakan nga to, nga, Jesus lumingkod hiya beside the lake. Kaya ano hiya lumingkod nga ni hini nga area? Because he has done a lot of miracles sa mga previous verses naton. Damon iya mga ginhimo nga miracles nga hin teaching and even in chapter 12 nagcast out hiya hin demons. Nga hindi niliwat hini nga time akusahan hiyahan mga Pharisee nga demon kuno hi Jesus kay nakaka-cast out hiya hin demon. Di niya ito gin-teach nga ano sa kuno nga tawag ini ano sa kuno nga kingdom kapag divided diri ko nito kaya magstand. So, gimpapatunayan niya ang iya pagiging Messiah. Again, damo ini nga mga miracles nga teaching nga niya ginhimo. Asya ito, nayakan iton, didin aton passage, verse 1, in the same day, hituliwat nga adlaw, Jesus kuno lumingkod hiya beside the lake. Pero, hadto nga time nga nalingkod na sana a large crowd surrounded him. So nagkaabot ang mga crowd. Yan na, magpapakian na ka mo. Kaya ano may mga tao nga nagkaabot nga di? Because during hini nga time, hey Jesus, sikat na. Di ba? Nagpi-perform hiya miracle, gin-open niya ang eyes and blind, nagka-cast out hiya demons. So obviously, kapag may trending nga tao, di ba? Kapag may tao nga naghihiman miracle, sikat hiya. Bagat curious ang mga tao about hiya. So nagkakadaop hira, naharanihira kan Jesus, to know something about him. Ang iba na nauusyuso, ang iba naman curious. So, paglingkod niya din hininga lake, nagdamo ang tao. So, what he did, lumingkod hiya hiton nga boat, nga nag-teach hiya ha mga people. Pero this time, han iya teaching, gumamit hiya hin mga parables. Kumbaga, nag-inistorya hiya nga di. Nag-tell hiyan mga stories, iba-iba nga story, ngayon ang iyaging gamit, nga form han story is parable. There are different form of stories, pero dito natin nagdi-discuss yan na. Basta ang gingamit ni Jesus, parable. Now, para maintindihan natin, kay ano parable? Kay adi,
kay ano man you might question nga, kay ano di rin nalahi Jesus magyakan directly. You know what? Ano nga din iya gini-istorya? Ang mga gini-istorya di ni Jesus, hini nga parables about the kingdom of heaven. Ayan. Gini-inistorya niya about ang kingdom of heaven, pero niya pag-istorya, diri hinayakan. Maaram ka mo ang kingdom of heaven, haluag. So ganini, kailangan mo magsugadit, anong waray. Ano man ang ginhima niya? Nag-talk hiya about parable. So meron nga parable, it is an earthly stories, nangyayari hiya nga di, ginihimot mga tao, usual nga ganap, han people, pero may dahiya heavenly meaning. Ibig sabihin, an iya meaning diri earthly. An story earthly. Yan na, mapakiana ka mo, kay ano kailangan parable pa? Kay ano diri nala, diretsohon ni Jesus, ig-istorya, an ungod good about king. Literal ba nga pag-istorya? This is the same question, naging pakianahan mga disciples. Habang nagtutuddohiya hini, nagpakianan iya mga disciples, verse 10, nayakan hira. Why do you use parables when you talk to the people? That is the question. Kaya nagpapausay, kaya ano diri nala niya diretsyon i-preach about the kingdom of heaven. Nayakan man hi Jesus, you are permitted to understand the secrets of the kingdom of heaven, but others are not. To those who listen to my teaching, more understanding will be given, and they will have an abundance of knowledge. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them. That is why I use these parables, for they look, but they don't really see, and they hear, but they don't really listen or understand. Ano ang ibig sabihin hini ni Jesus? Kay ano hiya nag-speak in parable? Naya kaniya didi. Take note, you are permitted to understand the secret of the kingdom of heaven. You are permitted. Ang mga disciples, gintutugutan hira, mahibaruan ang sekreto. Ibig sabihin, gintatagan hira hin understanding han Ginoo ni Jesus Christ himself. Why? Because they are willing to listen. You know what? Diri tanan nga mga tao nga willing mamati. May dangada, gusto la nira makakita hinsayop para ma-judge nira hi Jesus. Para ma-condemn nira hi Jesus. That is why nayakan hi Jesus. And secret and kingdom of heaven are those who are willing only. May babaruan la or masasantupan la han may gusto, may desire. Pero an nadiri mamati, nayakan ni Jesus, nan mamati hira, pero diri nira nakukomprehend. Nakakakita hira, pero diri nira napiperceive. You know what it means? May dang mga times nga, aadahi, nakikita mo, pero diri mo yan na-recognize. Tama? Diri mo na-acknowledge niya presence. Asya ito na ibig sabihin, nakikita ni Rahi Jesus nga nagpe-perform hin miracle. Nakikita ni Rahi Jesus nga aadaha iya ang credentials as Messiah, yet they do not believe Him. Aada na nga tanan nga evidence, diri lagi hapira natuod. That is why, nayakan Jesus, even kuno, and little understanding will be taken away from them. Asya iton na every time nga nagpre-preach kita han word of God, diri ta mapipirit ang tao. All that we need to do is to share the gospel. Pero may mga tao talaga, maski kapahit dida mangugat. Why? Even little understanding, diri nira may intindihan. Diri ra makakaintindihan conviction. Diri ra makakaintindihan feeling kung kay ano gin-choose mo nga mag-alagad ha Ginoo. Yun. So may talaga willing. So ang secret ko imagine ang giniinistoryahan din ni Jesus about kingdom of heaven, but it is a secret. That is why nagyayakan hiya, nag-istorya hiya, pinaagihan parable, kasi ang mga willing la, mag-receive ha iya, kumilala ha iya as Messiah, ang mahibabarohan sikreto.
And I believe the fact that you are here tonight, you are that someone who is willing to listen. Diri kita magkikinanhi kung diri kita natuod, no? So, we are blessed. Kay gintatagang kitahan Ginoo in understanding. Now, kailangan maaram kita kung ano ang parable para maintindihan natin kung ano ang aton passage tonight. No. So, ang aton ginbasa nga passage is a parable. Diba? It is a parable. Nagistorya hiya, there are two characters in this passage. Niyan ta iton hiya, igi-expound. Nga di anay kita, kaya ang aton title man, a worthy investment. Let's talk about investment, anay. Diba ang aton title? The value in its price, a worthy investment. Para maintindihan natin paano naging worthy ang imo gini-invest, we need to know deeper muna. Ano it word nga investment? So obviously, ha picture nga nakikita niyo, pag sumiring nga ni nga investment, it is something nga may da ka gin-allocate para mag-grow. Diri para mapurdoy. No. So, ang mga makakaintindihan word nga investment, ang mga business-minded, ang mga entrepreneur. Ayan, may mga investment na. So, typically, an investment nga word means allocation of money. Kung nga di kita haward mag-istorya, no. Kapag nag-i-invest ka, karuyag mo mag-generate hin profit, in return of capital. So, or karuyag mo hin growth in the future. Ano ba ang durdilain nga form han investment? Ang tao, nag-i-invest kita. Tanan kita nag-i-invest. There are different or various forms of investment. Ano man ito nga mga investment it aton ginihimo? Okay. Una, financial instruments. Pag sumir nga ni kita nga financial instruments, asya ini ang klasihan investment nga nag-i-invest ka, for example, mutual funds, stocks, or mga professionals nag-i-invest ha, ano ito? Insurance. Di ba? Insurance. Ayan. So, ini, gimbubutang mo ang imo money, ha stocks, para magkuhan hiya, mag-generate hiya in profit. Or gimbubutang mo hiya in a form of security. Ayaw ka mo kalipat, iba ang saving, ngayon iba ang investment. Ang savings kasi, may tendency hiya, humabubo ang value, hani mo andam nga money. Pero ang investment, ano yung expectation, dumako guriya. Okay. So, ikatuha nga form of investment is what we call real estate. Asya naman ini ang klase ng investment nga property hiya. Nagpo-purchase ka in property, for example, balay. Kaya ano ka man nag-i-invest in balay para someday, kung malalagas ka mo, may da ka mo permanent na ginookya, no? Diri papalayasan. Or nag-invest ka in tuna, or nagpahimo ka in building, boarding house, nga kahit papano makakakuha ka in income. Or car, di ba? It's a property. Ang car, gin-invest mo hiya para parintahan or para mamasaheros. Okay, that is what we call real estate investment. May daliwat tinatawag nga business ventures nga investment. This is a kind of investment, business ventures, nga nag-i-invest ka in imo money, pinaagihin pagsulod business. Okay. Ano, gusto ko yan na magtindogin coffee shop or bookstore. Di ba? Or ano pa? Baligyaan bado. Di ba? Business, ventures. Kaya ano ka nag-i-invest? Kay natuod ka nga someday makaka-profit ka hiton, pinaagihan pag business. No? May daliwat investment, education. Na-eskwela kita. Na-eskwela. Ni ba nga ni, mga ate nagmamasters na nga di ba? Nagdo-doctorate. Kaya ano, para have future earning potential. Di ba? Career development. And may daliwat investment nga tinatawag nga personal development. This is the kind of investment nga focus development nimo. For example, nag-i-exercise ka daily.
healthy food. Ano man na mo gina-invest nga da? Health. Kailangan, natuod kita nga health is wealth. Kailangan mag-invest ako maupay nga pagkaon. Healthy nga pagkaon. Ngayon mag-invest ako time and effort para maging healthy it akong body. Personal development or growth. For example, nag-a-attend ka mga seminars, mga trainings, that is what we call personal development. Nga diha church, kung nag-a-attend kahin mga trainings, nag-a-attend ka cell group, personal development ito. Nag-i-invest ka imo time, imo effort para imo personal growth. So, asya ni andor dilain nga investment. Pakiana, ano an imo goal? Kay ano ka nag-i-invest? Ang goal and investment is to increase wealth para mga nagbi-business, to generate income, or to achieve specific financial objectives, growth, and fulfillment. Nag-i-invest kita because we want to grow, we want to be fulfilled. Diri kasi enough nga nagtatrabaho la ako. Kailangan may business gyap ako. Or diri enough nga nagre-rent la ako in house. Kailangan may balay ako. Diri enough nga undergrad la ako. Kailangan may masters ako. So we want fulfillment, growth. That is the reason why. Ang tao nga diri nag-i-invest is ang tao nga waray plano. Okay, ang mga tao nga gusto na tumambay. Di ba? Kasi you cannot expect something nga diri mo gimpupuhunanan. Abutan to na term. Gimpupuhunanan. Asya na, di ba? Diri ka mag-expect nga may da ka marireceive in return. Kung waray ka, may ginggagawas. Or waray ka ginpupuhunan. So, ang pakiana nga di, kung nga tanan kita need mag-invest, ngayon, obviously, kita nag-i-invest kita, haduro dilain lang nga pamaagi, no? Ang pakiana naman nga di, how can we know if it is a worthy investment? Paano natin mababaruan nga worthy ang investment? Kay, you know what? Diri kita nag-i-invest han something nga diri worthy. Hino ba naman unwilling magbuliw 10 million for nothing? Di ba? Waray. So, paano natin mayayakan nga worthy ni diri ako ini malulugi, diri ako ini mapupurdoy, or diri ini waray mawawara ha akon kapag igbutang ko nga di ini nga akon investment. Kailangan naton may baruan. There are 3 points nga kailangan naton mabaruan tonight para mahibaro kita nga worthy an iyo investment. Okay. Una, a worthy investment is something that is profitable. Okay. Nayakan ha aton passage. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, and when a man found it, laktaw kita nga ni, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. Una anay naton na kailangan mabaruan about investment. An investment pinagtatrabahuan. Again, waray nag-i-invest nga nagtitinarotambay. Tama? Maliban kung damat imo funds. Damat imo savings. Okay. Ang nag-i-invest, pinagtatrabahuan yan. Kung makikita niyo ha aton passage, an aton character duduha. Usa nga man, ngayon usa nga merchant. Nayakan nga diha aton passage, an man aniya nabilngan treasure. An merchant aniya nabilngan pearls. Pero kung makikitaan mo, pariho hira gimbubuhat. Pariho hira nanmimiling. Pariho hira nagtratrabaho. Kay kita alan aton passage, an treasure hidden ha field. Nakalubong. Di ba? Nakatago. Pero nabilngan hantawo. Dirit niya mabibilngan nga nasudsudla. Kaya niya kandidi hidden, nakatago. So, siguro, literally speaking, nagbungkal inihiyahin lupa. Kaya di ba, field man. So, may dahiya ginhimo. Namiling hiyahin ni. May dahiya gini-expect nga mabibilngan. Kay, in the first place, dirit hiya magpipinambungkal lupa. Kunwari yagin bibiling. Ano ito, naghihimo kain. Charot. Naghihimo in balloon. Okay. Ang merchant naman, nagpinanmiling hiyahin fine pearls. So you see, they are looking for something nga may value. So diri ini, basta la nira na agian or ginhatag nira, nabilngan. Pag sumir nga nabilngan, pinagtrabahuan.
when we talk about investment, bawal ang tambay dito. Di ba? Kailangan mong kumilos. Kailangan mong magtrabaho. Now, no one is investing into something that is futile. Bumati ka na yung businessman nga nayakan. Huy, ano tayo mo negosyo? Balitaw. Magbabaligya ka mga sasakyan. Tika purdoy na ito na, no? Mag-i-invest ako, di ba? Ano niya? Pag nakita hiya nga bagat nagiging prosperous ito na business, nagkakaada hiya interest, mag-invest. With the expectation nga maka-generate hiya in income. May cash flow, di ba? Di ba? Nasing, huy, bongga man yan at imo mga libro, mag-i-invest daw ako. Di ba? Masurong man yan na. O, di ba? So, waray nag-i-invest nga papurdoy an iya goal. Mag-i-invest ako ha imo, papa-eskwilahon ko ikaw, pero maaram ako nga diri ka magtutuhay. Di ba? Diri ito sugad. Ang mga nag-i-invest na saying, papa-eskwilahon ko ikaw, kay maaram ako nga may future ka. So may the expectation nga maupay. That is why, kung mag-i-invest kita, may da kita kailangan i-consider. This is what we call, diri talaga yun na, sorry. Next na lang. This is what we call ROI. Wow! Hindi na tawag kita nga ROI. Pag sumerin ganin kita nga ROI, return of investment. There is something we need to know about investment. Sumerin ganin nga ROI, return of investment. Ibig sabihin, an akon gin-invest, dapat sigurado ako nga kahit papano bumalik. Di ba may dangan na sering, maski nalawaray ganan siya basta igbalik lang kapital. Di ba? Maski yun, umutang nga imo nga may porsyento. Maski wala na lang porsyento, basta bayari lang ang principal amount. Di ba? So dito, hikita nga nag-i-invest. Ang aton gusto, mabawi la. Maski na lang mabawi. Kay, at least kung mabawi mo ni mo investment, diri ka lugi. Ang kalugian lang ni mo nga to, ang imo effort. Di ba? So, kailangan ko no, pag ikaw nag-i-invest, make sure nga may ROI, may return of investment. Bumalik good ang imo investment. Why? Because an imo ROI nag-i-indicate han investment's profitability. Kung may the big possibility nga mabalik ang ROI, ibig sabihin, dako ang possibility nga magpa-profit hiya. For example, yan na nga man, nabawi mo na ang kapital. Sunod nga man, ang imo income, gana mo na. Profit mo na. Tama. So kung nag-i-invest kita, we need to be wise. Nagkaka-profit ba ako hini? Or may da ba ROI? Mababalik ba ita akong investment? Now, ano ang aton kailangan mabaruan about this passage? In the passage, it was stated that the man found a treasure. An merchant nakabiling hin fine pearl or valuable pearl. Kaya naman hira naging willing igbaligya ang tanan nga may dahira. Tungod lahan usa nga bagay nga naagian nira because maaram hira nga an ira na bilngan is a profitable thing. Imagine, ano nira ginhimo? Gimbaligya ni ratanan para paliton ang field, ngayon paliton ang pearl. Katikangan pala, igi-invest nira ang tanan nga may dahira because an ira na bilngan, maiksid pa han tanan nga may dahira. An merchant, kung igbaligya niya ang pearl, more than pa niya ganan siya. Di ba? More than pa niya nakuha. What is it that we need to know about the kingdom of heaven? You know what, bugto? Kung mag-i-invest na lang kita, dito kita han profitable. Han may ganansya ka. The kingdom of heaven is not just a worthy investment, but is far more profitable than what the world's offer. Kung naganan siya kahit imo business yan na, kung may ganan siya kahit imo pagtrinabaho yan na, kung adian imo, mag-i-invest ka nga di, more than pa ang profit nga makukuha mo. Imagine ha, I'll just give you an example. Dini namrom problema kita't balay. Problemado kami permit monthly bill.
Di ba? Rent hit balay. But you know what? In the kingdom of heaven, you have a mansion. Imagine, kailangan mo ba mag-savings? Humulog ha bangko para lang magkamayarit na mansion? No. All that you need to do is to follow Christ. To invest for Christ. All that you need to know is to know God more. Is to receive God and the salvation that He offers to you. Pag nag-invest ka in the kingdom of heaven, waray haimo mawawara. Sure na sure, mabalik tanan haimo and imo gin-invest more than pa. You know what? Haton mga ati yan na, leaders nga anhiya na. Waray pa ako bumati, even hera Pastor Ate Silin. Grabe ni era sacrifices. But not even once nga bumati ako haira nga nayakan. Nagbabasol good man ako nga nangalagad ako ha Ginoo. You know what? Kadadamo han ginagian han aton mga atis and kuyas, even hera pastor, nga sacrifices, nga kakurian, pero not even once hira nagyakan. Nagbabasol ako nangalagad ako ha Ginoo. Waray ungod nga Kristiyano nga nagyakan, nagbabasol ako han akon pangalagad. Instead, ano't iyo mababatan ha ira? All of them are going to testify nga mayakan. The best decision na akon ginhimo habugos ko nga kinabuhi is an mga lagad ha Ginoo. And that is really true because I myself said the same thing. Ako nagyakan talaga ako. Persecution nagyakan talaga ako. Lord, thank you so much. Kadadamo nga failures, mali nga decision na akong ginhimo. But here I am right now, choosing you, the best decision that I could ever make in my life. Ngandiri ako magsisisi. Nga nangalagad ako ha Ginoo. This is what I am hopeful for. The kingdom of heaven. I'm not expecting for a good career. I'm not expecting for a good house, a beautiful house in this world. I am expecting to be in heaven. Bisan ha gate la Lord. Bisan gatekeeper la Lord. Basta heaven. And you know what? Diri ako nag-i-expect na umukuya mansion kay mansion ito. I am expecting to be in heaven because God is there. And that is what I am investing for. Kaya nga bugto, mga estudyante, mga nagtatrabaho, dito ka mo, hangganansyado ka mo. Yak na niyo masabit, hangganansyado ka. Hangganansyado ka. And truly, mga bugto, yan na pala makikitaan talaga niyo, it iyo mga atis and kuyas, it ira mga nawong hangganansyado. Imagine ka. Imagine ka, ginsasaktan ka lahan una, pero dinhi hanangalagat ka Ginoo, nakabiling kahin maupay nga asawa. Ganan siya na ito Parahan mga nagdi-desire maupay nga asawa, iskoyla maupay, pangalagad ha Ginoo, gahatag iton ha imo. Okay. You know what? Actually, in Mark chapter 8 verses 36, ginyakan ito ni Jesus. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Diba? Ano man na mo pakinabang? Ano man na mo ganan siya kung ikaw yan at pinakamahusay, pinakamayaman, pinakabaltok, ikaw ang tag-iyahan kat balogan. Di ba? Sige daw, ano man iton? Kunwaray ka Ginoo. Ano man iton? Kunwaray ka salvation. Bahala na, like, kamunalat maging mahusay. Basta ako, didi. Salvation ito ako. Okay. So you see, what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Kaya ano pang inaantay niyo mga kapatid? Invest din kay Lord. Amen. Now, second, ano ang kailangan i-note kapag mag-i-invest? Dapat ano mo investment?
Ano pa daw? Profitable. Very good. Next, a worthy investment is something risk-worthy. Kita niyo niya to. Para na niya makuha ang food. Nag-risk ka niya life. Okay, risk-worthy. Basahan natin ang ating passage otro. The kingdom of heaven is like treasure hidden in the field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought the field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of the great value, he went away. Focus kita nga di, and he went away, he hid it again. Okay, focus kita nga da. Pag sumiring nga ni kita nga investment, diri kala dapat nag-iisip nga ganansiyado ini. Maram baka mo anong kailangan mo isipon bago ka mag-invest. Pag maaram ka na nga ganansiyado ka hini nga imo gini-invest, sunod mo nga dapat isipon an iya risk assessment. Okay? Or an iya risk tolerance. Kapag nag-i-invest ano sa nga tao, there is no guarantee, waray 100% proof nga mabalik ka imo. Di ba? May dala mga nagpapatapod, sige na, pag-invest ikaw nga di. Uy, ayaw ka mo ito pagpadali-dali ha, na mga online, kemi nga, ighatag mo nga niya ako ang 100,000 mo, may marireceive ka 20,000 kada month. Ayaw hiton. Ayaw hiton. Katikangan na hiton. Pag, be careful kitahan natin mga gini-invest, no? Now, waray guarantee nga mabalik ka imo tanan. Or waray guarantee nga magiging ganansyado ka dayon. Actually, kapag nag-i-invest kita, tuig it imo ginuhulat para totally mag-generate yahin profit. Ano? Now, ano ang tinatawag nga risk assessment? Sa nga nga risk assessment, ginkikita mo kung ano or gini-evaluate mo kung ano nga level han risk and associated ha imo investment. Ano ang imo kailangan maging willing ka tanggapon or pakawalan if ever diri mag-go along ha imo way and imo gini-invest. No. Ang tawag iton risk tolerance. Or an imo investment goal diri hiya ma-achieve. Okay, so meron nga nga risk. Asya iton ang kaya mo isugal. Go. Mago ako hini maski diri sigurado. No. So, kailangan ma-identify naton ang risk tolerance. Gaano kadako ang mawawaraha imo? Or gaano mo matatanggap kundiri ngayon ikaw? Ano nga, lalaki di ba nangunguyab? Nag-e-effort tira, nag-message, nagpapadara flower, nagpapadara food, gindi-date ka, tapos an era lang marireceive. No. Di ba? O gaano ka hataas ani mo risk tolerance nga diri ka karawton. Di ba? Dapat maaram ka. Han imo risk tolerance. An imo kaya isugal para lang ipaglaban ang gusto mong ipaglaban. No. So, in our passage, tingin niyo may daba hiragin risk? An merchant may daba? An man may daba? Ano niragin risk? Ano niragin risk? Balikon natin, basahan natin. Basahan natin passage para makita natin anong eragin risk. Una, nabilngan hanman ang treasure. An merchant, nabilngan niya an fine pearl. Pero anon ira next na ginhimo? Gindara ba ito nira dayon? Suksok ba dayon? An man, pakabiling niya ang treasure. Ako nini. Hain tulan akong bag. Dududun ko na ini. Di ba? Or an merchant, uy, fine pearl, ako na ini. Ako na ini. Ibabalik ko na lang bayad. Di ba? So, ano nira ginhimo? Kita niyo, take note. An nabilngan niya, gintago otro niya. An merchant, han nabilngan niya, lumakat hiya. Anon ira ginhimo? Kaya ano niya gintago otro? Kasi may dapahira kailangan buhaton. Ano pa ang kailangan nila buhaton? They need to do the right thing. And what is that right thing? To let go of all the possessions nga may dahira para maging ira
an kiniisip nira nga wabol para ira. Ano man ang risk nga to ate? Ang risk nga da kay kita gimbayaan da ang guarantee nga waray maibang nga makakabiling. Di ba? Ano ang guarantee nga waray iba nga mapalit? For sure, maihap pa ito nila makakabalik kay take note anya kan, sold everything they had or he had. Igbabalig ako anay takbalay, igbabalig ako anay taksasakyan, igbabalig ako anay nak TV, anak ref, igbabalig ako anay nak rilo. It takes time. Diri o sa kaadlaw, pag siring mo, babalig ako takbalay, makakabiling ka dayon yung buyer. Di ba? Diri guarantee nga pagbalik nira, aadto pa an ira na bilngan. So that is the risk. Gimbayaan anay nira, waray nira that aagad-agad because first, they need to do the right thing. Diri pwede dadon, han lalaki ang treasure, maski pahiyaan nakabiling hiton because he is not the rightful owner of the field. Nakita niyo? Ano iya papaliton ang field? Ibig sabihin, diri hiya ang tag-iya. So magiging iyala ang treasure kapag hiya na ang tag-iyahan field. Tama. Kung dadadon niya ang treasure, nga diri hiya ang tag-iyahan field, it was not a right thing. Diri ito tama. Ano man ang mangyayari? Kung gindaray ni niya, nga diri hiya ang tag-iya, nangawat hiya. Hingkawatan niya ang tag-iyahan field. So ano man ang tama himuon, paliton ko ang field para ako ang maging right owner. Anong ginhimohan merchant? Babayaan ko anay ni nga pearl. Babalikon ko ini kung karapat dapat na ako pumalit ini. What does it mean mga bugto? That means, in order for you to be worthy or to be the rightful owner of something, you need to do the right thing. And what is that right thing? Mga bugto, in our Christian walk, there is a thing what we call letting go. There is a thing what we call surrender. Kapag diri ka pa willing i-risk ang tanan nga may daka para ha Ginoo, questionable pa ang imo pangalagad. Yes, that is true mga bugto. Hanggat diri mo pa ginre-risk, diri mo pa kaya buliwan an may daka para ha Ginoo, questionably pa ang imo pangalagad. Why is that? Ibig sabihin, diri mo pa nakikita nga far more valuable ang salvation nga may daka. Because kung sa tingin mo, ang pinaka-importante nga butang nga may daka is an imo salvation, you will be willing to give up everything that you have in order for you to become the rightful owner of your salvation. Ayaw i-misinterpret ita ko niya kan. Salvation cannot be bought by money or even by effort. It is freely given, but it is given to those who are willing to take the risk to receive it. Na ano yung Jesus sa niya mga disciple? Take up your cross and follow me. Diri iton, dadat imo cross. It means leave everything behind and follow me. Ibig sabihin, you do not need anything else, just this treasure. Just this salvation. And you know what mga bugtohan, no? Ang tawag hiton, faith. Faith means taking risks. Kaya nga naging tatawag yung nga faith because we do not know what will happen. There is no guarantee nga pag nangalagad ka Ginoo magiging maupay natin kinabuhi. There is no guarantee nga kapag nangalagad ka Ginoo waray na suffering, waray na brokenness, waray na kasakitan. Pero nagpapadayon kita. Why? Because we have faith. We take the risk. Bisan pa iton, Lord, diri ako makatapos sa pag-eskwela. Bisan pa ito, Lord, diri na ako sangkayon hitakon mga kasangkayan. Bisan pa ito, Lord, bayaan ako it babayi nga ginmamahal ko.
or bayaan ako at lalaki nga ginmamahal ko, magpapadayon ako ha imo. That is the risk we need to take. And right now, bugto, hiikitala ang labi nga maaram, ano iton nga mga butang nga kailangan naton i-risk for this treasure. Because you cannot expect something great to happen when taking risks is not your thing. Ang mga risk taker, hiraan most likely nakakakarawatan great things. Why? Because it was costly. Hiraan, may karapatan makareceive hiton. Ano? Naano man, hipol. Ano naton malilearn kan Paul? Hipol o sahiya nga mayaman, matalino, may pinag-aralan, pero naano hiya? What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ. Waray na mas valuable pa kan Paul. Garbage la ang tanan nga may dahiya, ang tanan nga achievement because of knowing Christ. Para la may dahiya Christ, no? And now, mga bugto, next, diri la kita dapat maaram nga profitable animo investment, diri la dapat hiya risk-worthy, but this is the most important. A worthy investment is something that is long-term. Okay. Ang mga nag-i-invest, giniisip ito nira, kutob sano. Kutob sano ako hindi makaka-income. Kutob ako sano makita. For example, nagbabaligya ako asin. Giniisip ko, kutob ako sano papalitan han customer hin asin. Di ba? Kutob sano ang mga customer maruruyag hita kon mga books. Giniisip natin, kutob sano ang imo investment makaka-generate hin income or profit. So, giniisip natin ang long term. For example, kung magtitindog kahin coffee shop, dapat habang buhay mo hiya nga negosyo. Dapat, di ba? Diri mo giniisip nga, next month purdoy na ini. Next month sarado na taktindahan. Di ba? Ano natin giniisip? Long term. Dapat maiha ini. Kaya, kung mag-i-invest kita, dapat long term hiya. Ano man ang ging ko consider? There is what we call, okay, long-term prospect. Ging kikita mo good. Kutob ako sa ano hini. Bangin buwas la, wara na takon kwarta. Bangin buwas la, and akon education. Waray ako pa kinamang. Di ba, may dakan ito times, ano tak pipiliin nga course? Education ba? Engineering ba? Kay an education, makakatrabaho ba ako ito dayon? Wari man mga item. Di ba? Long term. Engineering naman, kailangan ko kumadto ha abroad, ha Manila. Di ba? Pag, ay sige, magkukuha na lang ako entrepreneur. Wow! Kaya pwede ako magtinda-tinda. Di ba? Okay, giniisip mo ang future. Gaano hiya makaka-benefit ha imo nga maiha? Ayan. So, naanan atan passage. The kingdom of heaven. You know what? Kaya worth the investment and kingdom of heaven? Because we are not talking here about temporary things. We are talking here about eternal things. Kung nagbibiling kita ng investment nga maiha, well, the kingdom of heaven is the most worthy investment that we could ever have. Grabe na, no? Yes, mga kabugtuan. Kung mag-i-invest naman la kita, ang pansamantagal na. Di ba? Ang pansamantagal. An maiha, an mas kinapiyong ka na, nakikinabang ka lagi hapon. May na kasi mga investment nga pagkaturog mo na, damo nga customer na wara, di ba? Daman na low sa imo, kumaturog ka la, waray na nga yan, ani mo kapital, waray na ni mo punan, kan pastor mga manok, waray na magbunay, di ba? Mga temporary la iton. Sorry, Pastor. Magbubunay na yung radamo. 1,000 folds. Diba? So you see, kung mag-i-restorya kita about worldly things,
bugto, waray hiton dida naglalast forever. Everything else is temporary except the kingdom of heaven. Waray naglalast. Nag-iisip ka na yan Nag-worry talaga ako at akong future. Diri kasi ako maaramtak hingangadtuan. Mahal na ang bugas, may inflation, nagmamahal na ang lahat. Tas ako, di naghihinulat lagapit item. Worried na talaga kahit akong future. Mga bugto, worried kita talaga ora-ora kapag temporary la. Kaya diba? Buwas niyan aada, buwas waray. So, ano ba ang solution para diri kita mag-worry? Invest for what is eternal. Ito nga feeling nga nakaturog ka pero joyful ka. Why? You have peace. Lord, magmahal man it bugas, may salvation ako. Lord, waray man an item pa, ginsusustain mo ako. May blessing, may grasyahan Ginoo. Diba? Danay 20 nala, pero hala, nakakakaon kalagyap marasa. Grabe it kan Lord provision. Grabe it kan Lord provision. Kaya man, ang ginhadian han Ginoo, waray katapusan. Okay. Ang kapangyarihan han Ginoo, waray limit. Waray limit. May trabaho ka or waray, igsusustin ka han Ginoo. And so, be wise kita, mga bugto. Ano pa ba ani mo pipilion? An temporary or an eternal? Pakiana, ate, paano ba ako makaka-invest? Hito na kingdom of heaven. You know what? This is a free gift from God. Nga tanan kita gini-invite han Ginoo. Kapag invest, baka di a church. Attend cell group. Read the Bible. That is your investment. Spend time. Devote your time to me. And I will give you my kingdom. And I will reveal to you the secret of my kingdom. Kasi sweet ito na, no? Naya ka ni Lord mo, anak, pakadila ikaw. Pag take time la ikaw. Pagdara kape, pagdara Bible, pagdara journal, may da ako sekreto nga igahatag haimo. Gre-reveal haimo. And this is my secret. Kadadamo ito nga secret nga gre-reveal ni haimo ni Lord. Masing nga, tak sekreto, maram ka. Ginggagayad ko ikaw, ginuupdan ko ikaw, maram ka. Buwas, maabot na an imo ginaaro. Maram ka. Asya tunan mga sekreto ang Ginoo. Ngan may babaruan mo la iton kapag nag-spend time ka haiya. Kapag may desire ka makilala hiya. Masang tiya, anak, maaram ka? Di ba, an item? Aada na. Anak, di ba, karayag mo makapasar? Yan na. Di ba? Those are secrets. Ang kingdom of heaven, di relate on heaven nga literal. The kingdom of heaven, the secret of the kingdom of heaven is the secret about God and the things that He is able to do. The things that He is able to accomplish for you. And, you know what? There is nothing worthwhile man. Kaya ano pa kita, magpipinan ni Guro, hininga kalibutan, when there is nothing worthwhile spending our entire lives on something that is temporary. You know what, Bugto? It's okay. Nga may da kita pangarap. Gusto natin makagraduate, makatrabaho. Okay, ito niya tanan, we give our best, han aton gusto ma-achieve pa. Pero an aton bugos nga kusog nga focus is not for these things anymore. It's to glorify God. It's to please God because maaram kita nga most of all ang iya presence and pinaka-precious para aton. You know what? Kaya na precious and presence ang Ginoo. Imagine ka, kadidamahan pwede mo i-worry, pero knowing that God is with you, it's a peace. Nga, Lord, makakapagpadayon ako. Lord, matutupad ko ini kay kaupod ko ikaw. Grabe ton nga peace. Grabe ton nga hope nga ginahatag ha imo. Ngan, waray, bisan hino nga mayaman na kaya ito paliton. It is given. Only found in the presence of God. Na ano? Colossians 3:2-4. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ
in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Mga bugto, nag-i-restorya naman la kita about value, hano. Bangin nag-quick question ka lagi hap, deserve mo ba makakarawatin 299 nga engagement ring? Asya ba init akon worth? Bangin nagpapakiana ka lagi hap, hit imo worth. Paano ba gimpakita ni God, the Father, an imo value ha iya? You know what? Hikita, nga tawula, hinuman kita. Precious kita, hamatahan Ginoo. Valuable kita. Costly ang salvation na ginhatag niya haaton. Ano ani mo cost? Ano ani mo value? Bugto, your worth is found in the price He paid. And you are paid in full. Ginpalit ka. Waray balance. Masaya ginpalit ko ini Erika mga 50% laanay. Sunod na laan akon balance, di ba? Paid in full. Ani mo price tag? Jesus. Diri mo kailangan questionan it imo worth ha Ginoo because it cost Him His Son. It cost Jesus to die. Ganun ka ka-precious. We were bought by His blood. And your price tag is Jesus. Bugto, asya ini anakon ginyayakan ha iyo. Ngayon usa nga expensive, ngayon ungod nga valuable nga butang costly. Costly ang salvation na ginhatag haaton han Ginoo. It cost Jesus to die. That is why diri po pwede bugto nga 50% la buliwat it imo pangalagad ha Ginoo. Ginpalit ka. Fully paid. Kaya, do not live your life as if may utang ka pa. As if may kulang ka pa. As if diri ka fulfilled. Because yan na pala, nayakan, hey Jesus, it is finished. Tapos na. An imo ginaarabahan yan na. Tapos na iton. Arabahi laanay, tangi sila anay, pero maabot ang reward hiton. You know what, mga bugto? Your salvation is costly. And it is the most expensive thing you have ever received in your life. It is not earned, it was freely given. And how do you respond to this so far? Paano ka mo na-respond din nga calling? Paano ka mo na-respond din? Diri kita worthy. Pero ginhatag haaton. Anan imo response? Hanyumakan He Jesus Christ nga take up your cross and follow me. He was inviting us to choose Him over everything. You know what's good about this secret? This is the secret of heaven, of the kingdom of heaven, nga ginreveal haaton tonight. Haaton tanan. Ginreveal niya. Maaram ba kamo kananan good about hini nga secret? Because this is permitted for us to know. Pero ang iba, diri permitted. You know what's good about your salvation? It is because everyone, it is for everyone. Salvation is for everyone, but only those who are willing to receive it. And you know what's good about following Christ? You know what's good about following Christ? You are never forced to do so. Diri kita gimpipiritan Ginoo. Ginyayakan ko la inihayo yan na, nga pag-invest kita han heavenly things, pero diri ka mo ginpipirit po. This is a choice to make. And bugto, it will be up to you now which investment is most profitable for you. To gain the whole world but lose your soul, or to seek first the kingdom of God and His righteousness and gain Christ. This is the thing that you need to remember. If it is not costly, it is not worthy. Anatan pangalagad Ginoo, it must cost us. Bugto. And right now, you have a choice to make. Willing ka na ba mag-invest for this, what we call eternal,
thing. I invite you all to stand.